Yes, mwongeye kuguhera ikaze kuri YouTube channel ngira ngo niba uherereye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda wumvishe ikindi gikorwa M23 yakoze. M23 ikaba yafashe Airport de Kavumu rwose ikaba iri kwegera hano yegera hano i Masisi aho M23 iri gushaka gufata Bukavu yose ku buryo igice cyose cyegereye igihugu cy'u Rwanda. M23 iri kugerageza ibishoboka byose kabanza kugikura mu maboko y'igihugu cya Kongo, by'umwihariko kwibutsa ko Kongo yari yamaze kwestara intwaro ziremereye cyane hano i Bukavu zireba mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko hafi n'imipaka, ku buryo bavuga ngo isaha n'isaha biteguye kurasa mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo bakaba n'ingabo z'i Burundi zihita zituruka i Burundi zigahita zifata Bugarama, na Kongo nayo ngo igahita ifata uno mujyi wa Kamembe tubona hano muri Rusizi. Gusa siko byagenze, batiteguye na gatoya bagiye kubona rwose M23 ihise isesekara Kavumu biratunguranye minota itarenze na 15 iki kibuga cy'indege cyari cyamaze gufatwa, ku buryo babonye ko kugifata ari ibintu byoroshye cyane ndetse byanaboreye cyane. Akaba ari imwe mu bintu byagomeje kuzonga Kiseketi. Urabona ko ntabwo kujya kumva ngo igihugu cyawe bigenze gutya na gutya mu bintu utaniteguye, ukajya kumva ngo umutwe muhanganye uhisuza igihugu ukigize gutya, ese wakibaza ngo ubundi bimeze gute? By'umwihariko kimwe mu bintu tugiye kugarukaho ni ikintu gikomeye cyane cyateye M23 umujinya, bitewe n'uko mu minsi ishize imurenge FDLR yagiyeyo yica abantu ku buryo buteye ubwoba, ku buryo yabishe. Niba uri umuntu mukuru uri kumva kino cyegeranyo, ndakeka ko wegeze kubona jenoside, kandi niba uri n'umunyeshuri cyangwa se waravutse nyuma ya jenoside cyangwa se yarabaye ikiri mutoya, cyeka ko wabwiye bya jenoside, ndetse waragiye ubona n'amavideo menshi agiye agaragaza uburyo jenoside yari imezemo. Ariko ibintu byabereye imurenge taho wabitandukanyiriza n'ikirwa jenoside, kubera ko abasirikare ba FDLR bagiye aho bita imurenge. Nkeka ko mwese muhazi, n'ahantu hari abaturage bavuga ikinyarwanda, boroye inka nyinshi, mbega bakungahaye. muri 59 ubwo bahungaga ibyo bita Rwandan crisis bajyanye n'umwami, bagezeho nyine barorora nk'uko byari bisanzwe mu Rwanda, bagira inka nyinshi. Rero FDLR ifatanyije na Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC zarahatatse, ariko by'umwihariko FDLR yaragiye ikwicira ikintu bita umunyamurenge, ku buryo bibarurwa ko hishwe abaturage bagera kuri 600, kandi bose bakaba baragiye bicishwa uduhiri, amafuni, ndetse nyine ukabona ko babishe neza urupfu rujya gusa n'urwa jenoside, ku buryo abantu benshi bagomeza bavuga ngo burya abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside baracyahari ni benshi, ndetse nabumva ko bagarura jenoside mu gihugu cy'u Rwanda baracyahari. By'umwihariko FDLR ishyigikiwe n'igihugu cya Kongo niyo yagiye iragenda ikwicira ikintu bita umunyamurenge, bamushinja ko ari umututsi, baramwica, ku buryo abantu bagerageje kubivuga bavuze ko nyine abari bagerageje kubibona hafi ngo abanyamakuru bagaragaje amafoto, amavideo amwe namwe na satellite zagiye zifata bigaragaza ukuntu bari kwica abatutsi, bakabona ko abantu babishe bafite ubugome, ndetse bafite n'ingengabitekerezo yo muranduranzuzi yo kuvuga ngo bagize amahirwe bagaruka mu Rwanda bakongera bagakora ibisa nk'ibyo bakoze. Akaba ari byo bintu byagumeje kurakaza M23, ihita yuko ifatiraho ndetse iranavuga ngo noneho reka tubanze dufate uduce twose twegereye igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ahantu hose dukeka ko hari abaturage bashobora kuba bitwa b'u Rwanda, kuko urebye hano hakurya i Bukavu hari abaturage bicwaga, ugasanga gutya niba bagufasha ukoze n'akantu gatoya, haba hari nk'ikirego kivuga ko cyangwa se hari nk'amagambo avuga ko ushobora kuba uri mu bwoko bw'abanyarwanda, bagahita bakwica, bakagutwika, bakakwica nabi. Akaba ariyo mpamvu M23 ihise ifata kino kibuga cya Kavumu. Ubu ngubu gutya abantu benshi bari kwitegura ko na hano i Bukavu rwose habura igihe gitoya, ku buryo ushobora no kujya kumva ejo mu gitondo ngo M23 yahageze, naho yatangiye kurwana kugira ngo yafate. Ariko by'umwihariko ngira ngo abantu muri Rusizi
hari amasansu agera kuri ane, by'umwihariko nk'abantu bari baherereye Kamembe bumvisha amasansu agera nko barashe nk'inshuro 5 amasansu, ariko ntibari bazi ngo bari kurasa iki, ariko humvikanye amasansu. Akaba ariyo mpamvu rero tugerageza kubwira abantu bari Rusizi bose baryamira amajanja, by'umwihariko babe maso kuko ntabwo bazi igihe uyu mutwe wa M23 uri buze kugerera i Bukavu. Kandi by'umwihariko igihugu cya Kongo gifite gahunda y'uko M23 nigera i Bukavu ngo bazahita barasa hano mu Rwanda, kugira ngo bazahite ngo bashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko ikibazo gihari kiragira uti ni gute ubundi igihugu kiri gushaka kurwana n'igihugu cy'u Rwanda kandi M23 nayo ubwayo yananiwe? Ugasanga abarundi bafite ingengabitekerezo yuko bagomba gutera u Rwanda bakarukubita, ngo bagafata Rusizi, bagafata Bugarama, bagafata Kamembe na Nyamasheke, ariko ugasanga kurwana n'umutwe wa M23 ubwabyo ni ikibazo gikomeye cyane, ku buryo cyagomeje kuba ikibazo cy'ingutu. Abantu bose bakaba bari kwibaza ngo koko ubundi Kongo zashobora igihugu cy'u Rwanda? Ariko uko nabikubwiye rero, reka twigarukire ku kibazo cyacu cy'uyu munsi, uburyo abatutsi cyangwa se abo bita abatutsi bitwa n'abakongomani abatutsi cyangwa se abanyamurenge batuye hari Murenge Kongo bagiye kubona mu gitondo. Rero ubwo abaturage bari bakibyuka mu gitondo, ari nabyo nari kukubwira, bagiye babona batatswe n'abagabo bafite uduhiri, amafuni, ibintu byinshi bimeze nk'ibikoresho byakoreshejwe muri jenoside, ku buryo i Murenge abaturage bari kwicwa ku buryo buteye ubwoba, ndetse benshi bari no kugerageza guhunga bava mu byabo, inka zabo, amasambu yabo, amazu yabo ari kugenda atwarwa n'ingabo nyinshi zo muri FDLR, inka zabo zikajya kuribwa n'abantu batazivunikiye, bataziruhe na ruhe. Akaba ariyo mpamvu rero iki kibazo kiri gukomeza gutera M23 imbaraga ndetse n'umujinya wo kuvuga ngo ubundi twafashe ahantu hose hari abaturage bakunze gushinjwa ko ari ab'igihugu cy'u Rwanda, bakaba bakigarurirwa n'uyu mutwe wa M23 kugira ngo bagire amahoro. Kuko ubundi impamvu ituma M23 irwana, ngira ngo murayizi, ni ukugira ngo baharanire abaturage bakatiweho imipaka. Kongo igomeza gushinja ko ari abanyarwanda kandi bafite ubusugire, ubwenegihugu, ndetse baranavukiye muri Kongo. Bose igihe bakataga imipaka barabakatiye imipaka, bose bitwa abakongomani, kandi kuva icyo gihe kugezana n'iki gihe bakaba barakuze bazi ko ari abakongomani, ndetse bakaba baranavutse bazi ko ari abakongomani. Ariko Kongo yo nk'igihugu gifite abayobozi bagifite ingengabitekerezo zipfuye, bakaba bagomeza kuvuga ko aba baturage ari abakongomani. Ubundi Paul Kagame ubwabazwaga ikibazo cyo kuvuga ngo ubundi wowe kuba M23 iri kurwana ko bavuga ko uyitera inkunga, ndetse M23 bavuga ko yica abantu benshi bagiye batandukanye, we ibintu bivugaho iki? Perezida Paul Kagame yasubije ko iki kibazo ubundi kireba abanyekongo, ko twebwe nk'igihugu cy'u Rwanda ubundi nubwo azabidushoramo kitatureba, kuko Kongo ikosa rya mbere yakoze ni ukwihakana abaturage bakatiwe imipaka, ndetse kandi na UN cyangwa se ONU, umuryango ONU uharanira uburenganzira bwa muntu hirya no hino ku isi, ubwo wakataga cyangwa se ubwo ibihugu byari bikoronije ibi bihugu bya Afurika byashyiragaho imipaka, bari abanyarwanda bose bari Kongo babise abakongomani, ndetse abari mu gihugu cy'u Rwanda abariho baguma bita u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu Paul Kagame avuga ngo Kongo nihereze abaturage bita abanyarwanda amahoro, kuko uwitwa umunyamurenge yavutsikiye muri Kongo, azi ko igihugu cye ari Kongo, ndetse na zino ngabo za M23 impamvu zirwana ni ukugira ngo zirebe ko abaturage baho cyangwa se abaturage ba hano mu gihugu cya Kongo bano nyine ngo bitwa abanyarwanda bashobora kuba babona amahoro. Akaba ariyo mpamvu rero iki gihugu uyu mutwe wa M23 wahise uvuga ngo ubundi reka duhite twataka na kano gace ka Bukavu, duhite tugafata ku buryo gutyo. Ubu ngubu nk'uko nabikubwira na hano ku ifoto urebonaho Airport de Kavumu yamaze gufatwa. Ikindi kintu gitangaje, ingabo z'abarundi zirukanse ku buryo buteye ubwoba, babonye uburyo M23 yatakanye imbaraga
bahita yuko bose birukanka. Ndagira ngo urabona nko kuri no foto aba basirikare babiri bicaye, ni abasirikare bifotoje telefoni bashyiraho amafoto kuri Facebook, kuri Instagram, bavuga ko ibintu byakomeye, M23 bidasanzwe, yataka izikubita ku buryo umuntu wese aba yibona ukibaza ngo ubundi iki ni igihugu kinyatatse ndi kurwana n'ibidayimoni cyangwa ubundi bintu ndimo nta nibyo nzi. Akaba ariyo mpamvu rero yahise ituma abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bahita bafata umwanzuro wo kuvuga ngo twebwe ibi bintu ntabwo twabishobora, reka twigendere, wizikamwe zitahanye. Akaba niyo mpamvu rero abasirikare b'abarundi bahise bafata umwanzuro w'uko batongera kurwana na M23 bitewe n'uko babonye imbaraga M23 ifite zidasanzwe. Bahita bafata umwanzuro ko bagomba kuvamo bagahunga bakirukanka, ku buryo gutyo ubu ngubu abasirikare ba Kongo nibatashaka uburyo bahita bambuka ngo bave muri Kongo basubire iwabo i Burundi, bishobora kuza kubagora mu gihe M23 ishobora kuba imaze gufata igice cyose cya Bukavu, kuko nifata Bukavu igare bazaba banageze no ku mupaka wa uno mupaka wa Kojefare, iriya mihanda yose yomoka ijya i Burundi hose barahita bafata, kuko byose bifatanye na Bukavu. Kandi urumva ko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi batazongera kugira icyo cyangwa se batazaba bakibonye uburyo bataha, nubwo uyu mutwe wa M23 wo iyo umaze gufata ahantu abaturage bose ubahereza uburenganzira bwabo, ushaka kugira yajya akagenda. Ariko nyine izi ngabo z'u Burundi rwose zagize ubwoba, zirukanse ku buryo butubwa, bavuga ngo abangaba bashobora kuba atari abantu turi kurwana, ahubwo ari nk'amadayimoni cyangwa se abantu turi kurwana bafite amashitani. Akaba ariyo mpamvu uyu muperezida w'i Burundi nawe ubwoba bwamwishe, nubwo abagomeza yikomeza avuga ngo azatera u Rwanda, ngo azarukubita, ngo azarwana na M23 bazayitsinda. Ariko rwose ubundi Kongo yavuze ko yatsinzwe ubwo bamaraga gufata Goma, ariko ngo impamvu iri kugenda irwana ni ukugira ngo barebe ko bagenda bagarura uduce tumwe na tumwe bambuwe n'uyu mutwe wa M23. Akandi niyo mpamvu Kongo iri kugenda ishyira imbaraga mu bintu bishobora gutuma bagira icyo bahungabanya ku baturage bose bitwa abanyarwanda mbere y'uko bigarurirwa n'umutwe wa M23. Kandi izindi ntego M23 ifite, bavuze ko nyuma y'uko bazamara kwigarura Bukavu bazahita bakomeza bajya gufata igice cya Murenge, igice cya Murenge bakazahita bagifata kugira ngo abaturage bo bakomeje kwicwa urupfu rubi nabo bahagarikwe, cyangwa se babe bahagarikirwa n'abasirikare ba M23 bagira umutekano, ndetse agace nako banakigarurire, cyane ko ingabo za Wazalendo, FARDC n'ingabo za FDLR bakomeje kugenda bica aba baturage bita ngo ni abatutsi cyangwa se ngo ni abanyarwanda batuye muri Kongo, bakatiye imipaka bagenda babica bitwaje ko ngo nyine ari abanyarwanda, kugira ngo barebe ko ngo igihugu cy'u Rwanda cyakumva impfu ziri kubera hariya hakurya i Murenge, bakaba bagira uburyo ngo babakureho bose bakabahereza ikaze mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko Perezida Paul Kagame akavuga ati ni gute mushaka ko twagarura abaturage mu gihugu cy'u Rwanda kandi muzi neza ko igihugu cya Kongo cyabakatiyeho imipaka, ndetse mukaba munazi neza ko ubundi abo baturage batarakatirwaho imipaka ahantu bari batuye ari mu Rwanda, nyuma y'uko bapakatiweho imipaka igihugu cyiswe Kongo, mukeka ko bari kugaruka mu Rwanda baje kuhakora iki cyangwa se baje kuhareba iki? Akaba aricyo kintu rero kiri kugomeza kibazwaho by'umwihariko n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu hirya no hino, ku buryo Uganda yatangaje ngo uzashotora u Rwanda, uzakina guhirahira no kwataka u Rwanda, nanjye azaba anyatatse. Akaba ariyo mpamvu rero iki gihugu cya Uganda cyifatanyije n'igihugu cy'u Rwanda muri iyi ntambara, rwose bababwira ngo twebwe tubari inyuma, umusada wose muzakenera waba w'ibiryo, kuko kira ni igihugu cyeza ku buryo buhambaye. Imyumbati iva Uganda, ibigori biva Uganda, usanga ari igihugu cyasize u Rwanda kure cyane mu bijyanye n'iterambere ry'ubuhinzi. Bababwira ngo yaba amafaranga, intwaro, abasirikare, byose turi tayari twebwe kuzabibahereza, kuko igihugu cy'u Rwanda, impamvu Uganda ivuga gutya ni ukubera yuko
u Rwanda rwegeze gufasha igihugu cya Uganda mu gihe cyo kubona ubwigenge, mu gihe igihugu cya Uganda cyari cyugarijwe rwose kiri mu bibazo, u Rwanda narwo rwaje ruragifasha rukibwira inzira banyuramo bakabona ubwigenge, ku buryo Uganda nyine ivuga ngo uwakataka u Rwanda natwe yaba rwatatse, kuko u Rwanda rwafashije igihugu cyacu kubona ubwigenge. Ndetse iyi Uganda wumve umutima ifite wo gufasha u Rwanda, yaranavuze ngo ubundi by'umwihariko nk'umugabo witwa Gisa Rwigema wazanye igitekerezo cyo kuba babohora igihugu cy'u Rwanda, ikintu kimwe dusaba ni uko bazana sitati ye cyangwa se bagafata sitati ya Gisa Rwigema nk'umugabo watangije igikorwa cy'ubutwari cyo kubohoza igihugu cy'u Rwanda, bakaba bazana sitati yiwe bakayimanika hano mu gihugu cya Uganda, kugira ngo n'abazajya bamureba bose bazajya babona ko ari umugabo wakoze ibikorwa by'indashyikirwa, wabashije kurwanira ku gihugu cye, wakivanye kure habi, ndetse akanatera n'abandi ingabo mu bitugu zo kuba yababera urugero rwiza rwo kuza kubohora igihugu cy'u Rwanda. Rero igihugu cy'u Rwanda nk'uko nababwiye, akaba ariyo mpamvu tuvuga ngo ingabo z'igihugu cya Uganda zikiri inyuma, cyane ko ibindi bihugu byinshi byo muri Afurika bidashyigikiye u Rwanda, bagomeza kuruterana bavuga ngo u Rwanda ruri mu mafuti, ariko u Rwanda rwagerageje kugaragaza ko rushoboye, rugaragaza ko rudashaka intambara n'ibi bihugu bya Kongo, Tanzania sibyo ko nta gihugu na kimwe iba ibogamiyeho, n'ubwo hari igihe byageze kugirana amakimbirane n'igihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda rwo rugomeza kugaragaza ko nta kibazo rushaka kugirana n'ibihugu bindi, akaba ariyo mpamvu rugomeza no kugaragaza ko rwiteguye kuba rwagirana imishyikirano y'amahoro n'igihugu cya Kongo, cyane ko ubushize ubwo bajyaga mu nama muri Eastern African Community, ubwo perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo Ramaphosa yari arimo, basabye ko yasohoka kubera amagambo ari kuvuga atari meza, asebya u Rwanda, avuga ibiki, baramubwira we busohotse, ndetse inama igeze hagati barongera amubwira ngo yinjire, biza gutuma yanga kwinjira, avuga ko bamusuzwe, ahita afata inzira arikubita aritahira, n'ikibazo cyari cyabazanye batagikemuye, ahubwo agenda ubona ko nabyo ashyize imbere ngo agahugu k'u Rwanda kamusuzuguye, bagomba kukataka bagakubita. Ndetse ikindi gikorwa cyabaye noneho ubushize ubwo abasirikare ba Central Africa yari agiye gutaha South Africa, u Rwanda rwari rwemeye kubahereza inzira bagataha, ariko M23 ihita yuko ibyanga, iravuga ngo iyi mirambo igomba kuguma hano uko ari 15, nta n'umwe ugomba kuva hano, bose bagomba kuguma hano kugira ngo iki gihugu kibanze cyumve uburyo n'umujinya cyaduteye ku buryo bwo kwivanga mu kibazo cyacu, kandi ari ikibazo kiri hagati y'abaturage na guverinoma, twebwe turi kurwana intambara y'amahoro. Bikaba byaratumye rero abasirikare baho banga ko basubira iwabo muri Central Africa. Ibi ngibi bikaba byaratumye muri Central Africa imyigaragambyo iba myinshi, abaturage bararwana, abayobozi bahata guverinoma na perezida ibibazo, basaba n'abadepite kwegura kuko ibintu baba bari gukora atari byo. Ibi ngibi biza no gutuma ikiriya gihugu cya Central Africa kigaragaramo umwuka mubi. Reka ngushimire ko wereka abanye muri kino kiganiro, nkubwira ngo uyu munsi cyangwa se uyu mwanya ibintu byari bizanye, ni ukubwira amakuru menshi agiye atandukanye, kugira ngo ubundi ubanze umenye ngo igihugu cy'u Rwanda gihagaze he, ninde ugishyigikiye, ni ibibazo kigifite, byagenze gute, M23, amakuru nyine menshi akenewe yose, kugira ngo ubanze ugire amakuru umenya. Njye twabanye ndeza Kasoma, reka ngusabe gukora subscribe kuri YouTube channel Mansa Musa TV. Ciao ciao.